Zdravo svima, ja sam Aleksandra i dobrodošli u nove preporuke za čitanje. Prva knjiga koju bih preporučila to je Četvrtkom u parku, koju je napisala Hilary Boyd. Ginny Lawson se bliži 60. rođendanu. U braku nije nesrećna, pre je neispunjena i neshvaćena. George, njen muž, iznenada izjavi kako želi da se preseli na selo, a Johnny hoće da ostane u Londonu, gdje joj žive kćerka Zet i unuka Ellie, i gdje vodi uspešnu porodičnu prodavnicu zdrave hrane. Jednog četvrtka posle podne u parku gdje čuva unuku upoznaje Raya, koji je tu sa svojim unukom. Od prvog trenutka iznenadit će ih otvorenost koji ispoljavaju jedan prema drugom. Oni razgovaraju kao stari prijatelji, zajedno se smeju i imaju ista nadanja, čežnje, tajne. S vremenom Ginny shvata da je zaljubljena u njega i počne da preispituje svoj život. Pokušava da se izbori sa pritiskom porodice koji smatra da uvek zna šta je bolje za nju. Rastrezita između nenadne strasti i osjećanja obaveze, Ginny provodi nedelje i meseci misleći na četvrtke u parku, pokušavajući da odluči da li je bolje da živi sama nego u braku koji je posle mnogo godina počeo da sputava. Da li će naći hrabrosti da iskuša sreću u novoj ljubavi. To je bila ta prva knjiga. Sljedeća knjiga koju bih preporučila to je Živjeti slobodno od Nika Vujčića. Verujem da uspešno vodim slobodan život. Želim da i vi to osjetite, bez obzira na sve iskušenja i prepreke. Pre nego što započnemo naše zajedničko putovanje, molim vas da razmislite o životnim ograničenjima koji su vam drugi nadmetnuli jer ste im to dopustili. Zatim pomislite kako bi bilo da ograničenja ne postoje. Kakav biste život vodili kada bi u njemu sve bilo moguće? U ovoj knjizi želim da podijelim sa vama sopstvena bogata iskustva u savladavanju prepreka koji život može da postavi pred vas. Želim da vam pomognem da se izborite sa sopstvenim životnim tegobama, da pronađete svoj cilj i put do srećnog života. To bi bila ta knjiga. Sljedeća knjiga je Poruka u boci od Nicholas Sparksa. Nicholas Sparks, najprodavaniji autor na listu New York Timesa, donosi nam nezaboravnu priču o ljudskim sudbinama i potrebi da pronađete pravu ljubav. Poruka u boci predstavlja nam Terezu Osborne, novinarku slomljenog srca, čiji će se život iz korena promeniti jednog dana na plaži kada pronađe bocu sa dirljivim ljubavnim pismom. Želja da pronađe čoveka koji je napisao te prekrasne misli dovešće do ćutljivog Geralta, muškarca njenog života. To bi bila ta knjiga. Sljedeća knjiga je Kraljevica knjiga, koja je napisao Mark Zusak. Briljantno i nesvakidašnje emocionalno delo New York Timesa. Izuzetno lirsko, prelepo i gnevno. Evo jedne male činjenice. Umrećete. 1939. nacistička Nemačka zemlja zadržava dah. Smrt nikada nije imala toliko posla. 9-godišnja Liesl živi sa svojom starateljskom porodicom u ulici Himmel. Roditelji su joj odveli u koncentracioni logor. Liesl krade knjige. Ova njena priča i priča o stanovnicima njene ulice kada su bombe počele da padaju. Jedna važna napomena. Ovu priču pripoveda smrt. To je mala knjiga o devojčici, harmonikašu, nekim fantastičkim Nemcima, jevrejskim bokseru i stvarno mnogo lopovluka. Trebalo bi da znate još nešto. Smrt će posjetiti kraljevicu knjiga 3 puta. To je ta knjiga.
I sljedeća knjiga, peta i zadnja za ovaj video je Jedi, moli, voli od Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert je u ranijim 30-im i ima sve što moderna Amerikanka može da poželi: muža, dom, uspešnu karijeru, ali umjesto da bude srećna, ispunjena, uplašena i izbunjena. Ovo je uzbudljiva, ali i preosjetljiva priča o tome kako je junakinja ove knjige sve očigledne simptome za uspjeh ostavili za sebe, ne bi li pronašla istinsku sreću. Nakon razvoda i duboke depresije, Gilbertova je odlučila da istraži tri različita aspekta svoje prirode, odmetuvši se za 3 različite kulture. Ispitivala je zadovoljstvo u Italiji, duhovnost u Indiji i ravnotežu između zadovoljstva i božanstvenog na indonežanskom ostrvu Bali. Fantastična knjiga, genijalna i lična, puna duhovnih mudrosti. Po ovoj knjizi postoji i film koji se tako zove, tako da ja nisam ga odgledala, ali ja mislim da je knjiga bolja. I to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svideo. Ako vam se svideo, lajkujte i prijavite se na moj kanal. Ćao!